Yesu nashimwe bakunzi b'umusaraba, amakuru yanyu muraho. Ndaramukije abakunzi banjye bose bumviriza ubutumwa ndabahereza. Ndaramukije abantu bose baba mu bihugu bitandukanye bene data, aba muri Mozambique ndabaramukije mu izina rya Yesu, ababa mu Rwanda no mu Burundi, ababa muri Malawi nukuri amahoro y'Imana bane namwe, ababa muri Canada, ababa muri Australia, mu Faransa bene data amahoro y'Imana bane namwe, ababa muri Amerika eka no mu bindi bihugu nibagiye byose ntavuze, nukuri amahoro y'Imana bane namwe. Haleluya. Ndabipfurije iherezo ryiza, Imana y'amahoro ize ibahe iherezo ryiza. Haleluya. Nukuri kandi Imana ya Israheli igume ibarinze icyo cyorezo. Haleluya. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba nkunda Yesu. Uyu munsi nkafite ijambo ry'Imana, iryo jambo rikaba riri muri Luka 17 ku murongo wa 26 tugeze kwa 36. Haleluya. Nukuri dore iminsi iraje bene data, iminsi iraje. Haleluya. Reka rero senge hanyuma dukurikire buno butumwa, tubukurikirane neza. Haleluya. Reka dusenge. Yesu Kristo ndagushima Mana, ndagushima kuri umwami, ndagushima ukuntu wiyambuye ubwiza bwawe ukaza ino mu isi kugira ngo ducungurwe. Haleluya. Data, iyo utiyambura ubwiza bwawe kugira ngo twebwe tubeho mwami, sinzi ngo tuba turi hehe mwami. Mana, waremeye urakubitwa, urambikwa umubindo kubera twebwe kugira ngo turonke agakiza. Ya maraso yawe yavira ku musaraba Mana. Data, Yesu, warababajwe, uricwa nabi kugira ngo twebwe turonke ubugingo. Habwa icyubahiro Data. Ndakwinginze umuntu wari wese mwami ari bwumviza buno butumwa, umuhezagira umugisha Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndakwinginze undungikire abamarayika bawe baze mwami banzenguruke, kandi ikindi Data ndagusabye umwuka wera kugira ngo mwami nasame nabavuge. Uwiteka buno butumwa bugere kure, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya bene data. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome rero tubandanye. Dusome. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Umwuzure ukaza ukabahonya bose. No mu minsi ya Loti byabaye bityo. Bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro n'amazuku biratibuka bivuye mu ijuru, birabahonya. Haleluya. Birabahonya bose. Niko bizoba umunsi Umwana w'umuntu azoserukirako. Uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, ibintu byiwe biri mu nzu, ntaze yururuke no kubisahura. Nuri mu mirima nuko ntazasubire inyuma. Mwibuke Mukaroti, uzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. Ndababwire muri iryo joro abantu babiri bazoba ku buriri bumwe, umwe azojanwa uwundi arekwe.
abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Aho babiri bazoba mu mirima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Amena. Bene data, umunsi w'Uwiteka uraje. Umunsi ukomeye cyane uraje. Mwene data, mwoba muwiteguriye? Woba uwiteguriye? Abantu babiri bazaba bariko barahinga, umwe azajanwa uwundi arekwe. Byumvikane ko umwe azajanwa uwundi agasigara. Uwuzajanwa ni wa wundi azaba yumvishije ubutumwa bwiza, azaba yahaye Yesu Kristo ubugingo bwiwe, azaba yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uwo nguwo azaba yihanye bwa busambanyi, bwa bubeshi, bwa bucokoranyi, bwa bwibone, bwa buki. Uwo nguwo niwe azajanwa k'uwo munsi. Uwuzasigara ni wa wundi yumva ijambo ry'Imana akaguma kumantaza umutima. Uriya bamubwira ati ni wihane ubwo busambanyi, akaguma kumantaza umutima. Uriya abamubwira ati ni wihane uko gusinda kwawe, akaguma kumantaza umutima. Uriya mbese yumva ijambo ry'Imana ukamengo nta kintu na kimwe rimubwiye. Uwo nguwo azasigara. Nta muntu yakiriye Yesu nk'umukiza, nk'umwami n'umukiza, kandi akaguma anyuze mu nzira ifunganye, azasigara. Uwo muntu ntago azasigara, keretse abantu babwirwa ijambo ry'Imana, ukamenga ijambo ry'Imana rikubita ku kibuye, bakaguma kumantaje imitima yabo. Abo ngabo ntaho bazaja, bazasigara. Inyuma yo gusigara rero murazi kizakurikira. Babiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azagenda uwundi asigare. Ngo kandi kuriya byari biri mu gihe cya Nowa. Nowa yaguma abwira abantu ngo nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Arabwira ati ngo nimuze mumfashe kubaza ubwato. Kujya kuntu yaguma babwira n'ubutumwa yaguma bahereza, ariko baranka kumva, baranka kwihana, kugeza igihe umwuzure ubatereye. Amena. Kugeza igihe umwuzure ubatereye niho bamenye ko noneho Nowa ibyo yababwiye ko byari byo. Nimuhunge uburakari bw'Uwiteka buriko buregereza, buriko buradusatira, buriko burabasatira. Nimwihane muve hasi, mwirukange, kuko igihe cyo kwihana ni iki ngiki. Ntuzavuge ngo ntiwabwiwe, kiriya gihe nicashika. Haleluya. Ijambo ry'Imana riguma rivugwa, kandi ndiza neza kuguma wumva ubutumwa bwiza, ariko ntago ushaka kureka ubwo busambanyi bwawe. Mwene data, ndizera neza ko uguma wumva ubutumwa mu ndirimbo, ariko umutima wawe uguma ukomantaje. Reka ndakubwire mwene data, umunsi w'Uwiteka uraje. Nuhunge, nukura ayo maguru yawe hasi, ugende wirukange, uhunge uburake bw'Imana. Abana b'Imana, abakozi b'Imana bariko barakubwira ubutumwa bwiza ati nuve mwubwo busambanyi bwawe, nureke uko kwikinisha kwawe. Muriko muritwaza ngo abagore banyu bari kure, ngo ntago mubana n'abagore banyu, mugaca mugenda mu ngeso mbi, mukagenda gusambana ngo nuko umugore wawe mutari kumwe.
mukagenda mugakunda amabuno y'abagore bariko baratambuka bagenda banyungusha, mukagenda mukayareba mukayipfuza, mukipfuza kuryamana nabo, mukagira ubusambanyi mubugira mu byumviro, mugasambana n'uriya muntu. Mwene data, ni wihane igihe niki cyo kwihana. Yesu Kristo araje. Na kiriya gihe cyo kwa Loti niko bizamera. Byaje giturumbuka, umuriro n'amazuku byahurudutse biva mu ijuru biturira Isodomu. Bararongora, harimwe abatinganyi, harimwe abasinzi, harimwe abantu bariko basambana, harimwe abafite inda, harimwe bariko barabyara, harimwe bariko baraceza mu kabyiniro, harimwe abantu bariko bariryohera. Ico gihe kiza giturumbuka, uwari karasambana yakubitiwe mu busambanyi bwe, uburi kariryohera mu kabyiniro naho ngaho nyene, uburi hariho hose byamukubitiye hariya nyine. Iby'umuriro n'amazuku buri muntu byamutuririye aho yarari. Mwene data, nuhunge, kuko igihe cyo guhunga niki. Yesu Kristo araje. Niyaza mwene data, ntuzamubwira ati mwami Yesu niwibuka ukuntu naceza neza mu rushengero. Oya, ibyo ntago azabireba. Igihe cy'imbabazi kizaba cyarangiye. Igihe cy'imbabazi ntuzamwereka amenyo meza, ntago azayareba. Ntuzamwereka ngo narahanura, ibyo ntago bibaho. Uwiteka Imana azakwirengagiza mu icyo gihe, ntazigera kumenya n'umunsi n'umwe. Azakubwira ngo nimuveho, ntago ndabazi, ngo nimumvireho, ngo nimugende, sindabazi. Bene data, ubutumwa bwiza bari ko barakubwira ubutumwa bwiza, ariko ijoro ryose wama ugira iki? Wama wikinisha. Wa mukobwa we, uzi kuri umukobwa utarashaka umugabo, uri umukobwa utarashaka umugabo, utaraja ku mugabo, ariko ukaba wariyononye ubusugi bwawe, wewe ubwawe warabwikuyeho. Ni wihane, haracari imbabazi kino gihe, haracari imbabazi. Iki ni gihe cyawe cyo kwihana. Ni wihane, kuko nihagera igihe cya Yesu Kristo mukuza, ntago uzaba ukihana. Nta n'umuntu n'umwe uzabona wo kukubwira ubutumwa bwiza ngo ni wihane. No, bizabyarangiye. Wa mugabo we, uri umusore, wa musore we, uri umusore nturashaka umugore, ariko ijoro ryose wama witobanga, uri kurama wikinisha ubwawe, uri kurama wikinisha. Mwene data, reka ndakubwiza ukuri. Ese uzabwira umuntu ngo uri umusore kandi wamaze kwiyonona? Ibyo byaha byawe uri kurakora mwene data, nuhunge, nuhaguruke wirukange, ugende gushaka umwami agenda gukiza ibyo byaha, kuko igihe nicyashika ntago uzamubwira ati mwami ntago nigeze numva ubutumwa, kandi ndiko ndakubwira ubutumwa. Ndakubwije ukuri, nutagira iki, nutihana, nguve mwubwo burara bwawe urimo, nguve mwubwo busambanyi bwawe, dore umunsi w'Uwiteka uraje, kandi niwaza ntago uzagusiga mwene data. Murashobora kuba muvuga ko ngiye ndiko ndabatuka, ntago ndiko ndabatuka, kandi nta nubwo ndiko ndanababwira nabi. Nimwikontorore uko muri ko muragenda n'Imana. Ntimukamere nka Mukaroti. Bene data, muri mu Mana, ntimumere nka Mukaroti. Mukaroti yahindukiye inyuma acaba inkingi y'umunyu. Ntimukamere nkawe. Hariho abakristo kino gihe bariko barajanwa n'iby'iki gihe, bariko barasubira inyuma, bariko barareba inyuma nka Mukaroti, bariko baribuka babasore bari bakundanye nabo, bariko baribuka bya bindi bari barimwo mbere. Ariko mwene data, ntuze uhinduke inkingi y'umunyu, ntuze uhinduke inkingi y'umunyu. Kuriya kuntu kwa Nowa kujya kwari kumeze, cyangwa se kujya kuriya byari bimeze, niko bizagenda. Dore umwami Yesu mukuza ntago azafata itangazo ngo nimwitegure ndaje. Itangazo niri riko iravugwa.
itangazo umwami Yesu ariko aratangaza ubu ngubu, wewe uri kurumva ino tangazo nugende wihane, kuko itangazo umwami Yesu ariko aravuga n'ubutumwa buriko buravugwa kino gihe. Niryo tangazo, nta rindi tangazo uzakumva. Umwami Yesu igihe azaza ntago azavuga ati afate mikoro ngo nimwitegure ndaje. Uzamubona uko nyene aje, ariko ku bantu bazaba bakoreye Kristo bazamubona, ariko ku muntu atazaba yamukoreye amarira, mbega amarira azabaho. Mwene data, nakubwiza ukuri ko itangazo ari iri. Itangazo Yesu ariko aracishaho niringiri, ushaka uryumve urikurikize, kuko niri niryo tangazo Imana iri kirabwira abana b'abantu. Iringiri niryo tangazo Imana iri kiragushira mu gutwi wowe ngo wumve ko Yesu Kristo aje. Iri ni tangazo mwene data. Nyuma y'iri tangazo, mu gihe Yesu Kristo azaba yaje, nta kundi kwihana kuzaba guhari, nukurimbuka, abandi nabo nukujanwa mu ijuru. Haleluya. Muriko muranyura mu nzira mbi, muriko muricarana n'abakobanyi, muriko muravuga abandi bagenzi banyu, muriko murabandagaza. Abantu bafite ibibazo ntago mubasengera, ahubwo muriko murabaseka. Nimwihane, kuko Yesu Kristo ashaka ko mwihana mbere y'uko aza. Mbere y'uko aza ashaka ko mwihana. Nimwibuke uko Yohana umubatizi abwiye abantu ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yohana umubatizi yarungitswe ngaha mu isi kugira ngo atunganye inzira za Kristo, atunganye inzira za Kristo. Haleluya. Mukunzi, uri kurumviza buno butumwa, urashobora kuba wibereye mu by'isi, urashobora kuba ukigendana n'ikibuni, ariko ndakubwije ukuri, mwico gihe ico kibuni c'inzoga nta na kimwe kizakumarira. Barashobora kuba kugira ngo soma duke, ariko ndakubwire nta soma duke izakora ico gihe. Namba udashaka kwihana nguve mu ibyo byaha byawe, nukuri uragowe. Uburakari bw'Uwiteka bugiye kuza. Wa mukobwa uri kuragenda wambara ubusa mu muhanda, uri kuragenda wihindura, reka ndakubwire mwene data, ntuzavuge ngo ntiwabwiwe. Ntuzavuge ngo ntiwabwiwe, cyagiye nticyagera, kuko icyo gihe nta mbabazi ziriho. Ubu ngubu Uwiteka aracingiga abantu biwe, aracabwira abantu ngo bave mu byaha, aracabwira abantu ngo biyeze, aracabwira abantu ngo bamukurikire. Ariko icyo gihe imbabazi zizaba zarangiye. Ubu ngubu haracari imbabazi, uri kurazirengagiza. Kijya gihe, icyo gihe nicyashika, nta mbabazi zizaba zigihari. Kugivuga ngo Yesu numugira neza, turabizi mwiki gihe numugira neza, ariko arabaresha ngo mumukurikire, ariko arabashaka ngo mumukurikire, ariko arashaka ngo mufate inzira yiwe mumukurikire. Ariko ndakubwije ukuri, kujya munsi ni wagera. Kujya munsi nta kigongwe, nta kugira neza kuzaba kugiriho. Azaza kurimbura bariya banze kumva ijambo ryiwe. Azaza kurimbura bariya abanyabyaha banze kwihana. Azaza kurimbura barya banze kumva ubutumwa. Iki gihe ariko arabembereza abantu, iki gihe ariko arahamagara abantu, iki gihe ariko arabagira imbabazi, iki gihe ariko arakiza abantu, ariko aragenda akora ibitangaza, ariko aragenda mbese abohora abantu. Ariko kiriya gihe nicyashika, nukuri nta mbabazi z'Imana muzasubira kugira. Nta mbabazi z'Imana muzasubira kugira. Imbabazi z'Imana izaba zarangiye, hazaba haramarira, muzamuri ko murarira. Abantu benshi mwico gihe haragowe umuntu azaba atwitse, kuko nta muntu azamubyaza azabona. Haragowe impinja, kuko buri muntu azaba ariko arashaka ukuntu yanyikanaho bidakunda.
benshi bazashaka ngo intuzenye ngo zibacumite imisho imisho imbugita ibipanga imihoro ngibice ntago bizakunda. Ubu uzagenda kwiyahura urupfu ruzaba rwavuye ico gihe. Ntago uzagenda ngo ugiye kwishira umugozi mu mwizosi ngo ugiye kwimanika, ntibibaho. Umugozi uzakwiruka, umugozi uzaguhunga, kuko ntago uzabushaka kukwica, kuko ico gihe urupfu ruzagwarangiye. Hazaba hasigaye rero no kubazwa ibyo umuntu azaba yakoze. Nta rupfu ruzaba rugihari. Abantu bagenda kwiyahura bakagenda mu ruzi kwiyahura, nta inzuzi zizaruka nabo zamize. Inzuzi nta rupfu ruzaba rukiri ico gihe, ruzaba gwahagaze. Mwene data, kutagira ubwoba ngo uhunge, kutagira ubwoba ngo uhunge. Icyo gihe bizaba byarangiye. Uzagena nguri hejuru y'inzu gushaka kwikubita hasi, wapi byange. Kubera iki? Igihe c'urupfu kizaba carangiye. Hazaba hageze rero aho guhangana, ubazwe ibyo wakoze, ubazwe ibyo wakoze. Nimwihane ibyo byaha byanyu bene data. Urashobora kuvuga ngo uzakwihana ejo ntaguhazi. N'amasaha akurikira mwene data ntaguhazi, ntaguyazi. Amasaha akurikira ntuyazi. Ndakubwire, Yesu Kristo ashobora gutinda gato, urupfu ako kanyu gaca rugukubita, rugakubitira hejuru y'umugore w'abandi uri murasambana. Ndakubwije ukuri mwene data, nureke ubwo busambanyi, nimwihane, nimwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nimureke kugusinda izo nzoga nta kamaro, nimureke kugutukana, nimureke ubujajwa, nimureke kwicana n'abakobanyi, nimureke kwiyumvira abantu nabi, nimureke ibyo byaha bitandukanye, mutazaja mu muriro. Mwihane ngo abagore bazaba ariko barasya ku rusyo rumwe, umwe azatwagwa ubundi asigare. Abantu babiri bazaba baryamye mu buriri bumwe, umugore n'umugabo, cyangwa se abantu abavukana baryamye, umwe atwagwe ubundi asigare. Buri muntu azabazwa ibyo yakoze, buri muntu, nta muntu n'umwe azabazwa iby'uwundi. Buri muntu azakwikorera umuzigo wiwe, buri muntu azabazwa ibyo yakoze. Niwikontore ukuri kuragendana n'Imana. Mwene data uri mu Mana, ntuzumere nka mukaroti, ntuze wiyumvire ibyo wasize inyuma, ntuze wiyumvire ibyiza by'inyuma, ntuze wiyumvire ngo usubire inyuma, kuko niwasubira inyuma uzaba inkingi y'umunyu. Niwasubira inyuma uzaba inkingi y'umunyu. Nimwihane bene data, Yesu Kristo arabakunda. Hageze umwanya wo kwikontorora. Twikontorore ukuntu turi, twikontorore ingendo tugenda, twikontorore uko tuvuga. Mbese tuvuga gute? Mbese twoba turabasambanyi, mbese twoba turababeshi, mbese twoba twiyambika ubusa, mbese twoba twihindura, mbese twoba dukora ibyaha bitandukanye. Dusaba Imana imbabazi, dusabe Imana imbabazi, Imana itubabarire. Dusabe Imana imbabazi. Mwene data, uzi kutarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, nukuri ntutinye kumpamagara ngo wihane, kuko ntago ari wewe wenyine uzaba umpamagaye, n'abandi ndabasengera, kandi Imana ikababarira, kandi bakanabohoka. Nukuri ntugire ubwoba. Namba ubona ko ata muntu urabona, ata mukozi w'Imana wobwira ibibazo byawe, numpamagare ndagusengera Imana ikubabarire. Kino gihe nicyo kwihana, kino gihe nicyo kwiyeza, kuko umukwaraje niyaza agasanga umwenda wambaye hari kw'ibintu ntago uzaja mu ijuru. Azakubenga, umukwe azakubenga, azakubwira ati ntago ameshe umwambaro wawe ntumeshe. Nimumese imyenda yanyu. Haleluya. Yesu araje, Yesu Kristo araje. Buri muntu niyikonorore ibyo ari mwubu. Wiyumvire mbe
ejo ni igiki nakoze, ese uyu munsi ni igiki nakoze, ese naba nibonye, naba nabeshye, mbese n'ibiki niba nakoze uyu munsi. Buri muntu niyikontorore, ntuvuge ngo uri umukristo, ni wikontorore buri kintu wowe wavuze cyangwa buri amagambo wavuze cyangwa buri kintu wakoze, wikontorore maze uce bugufi usenga Imana usaba imbabazi. Haleluya. Yesu Kristo abaho umugisha. Reka dusenge, duhamagara Uwiteka maze atubabarire. Namba mwene data ufite umuzigo, ukumva ko mu mutima wawe haremerewe, nukuri umamagaye dusenge maze Imana ikubabarire. Uwiteka Imana ya Isiraheli aracari kugira kubabarire. Dore Yesu Kristo arahanga ubu, aracari available, aracari available ubungubu, aracyari available. Umva aracyahari, aracashaka abantu bihane. Yesu Kristo arakurindiriye. Ntugire ikibazo, umpamagare dusenge, watwenda gusengere, ntugire ubwoba. Uwiteka Imana arakubabarira. Reka twambaze Data wa twese maze Imana ibahezagire, sibyo? Imana ibagire neza, kandi muntu we uzi kuri mu byaha, Imana iguhe kuva mu byaha. Maze katwambaze Uwiteka Imana ya Isiraheli. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndakweretse abantu bawe Uwiteka, umuntu wari we wese ari bwumve buno butumwa mwami akabatsindwa n'urubanza, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ugende mu mutima mwami umubabarire, ugende utonyangize mwima rimwe ry'amaraso yawe. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, umugirire imbabazi maze umugire neza. Mu izina ryawe Yesu Kristo, ndasabiye imbabazi abantu Mana, ugende mwami Yesu, ugende mu kabare, ugende hose mwami, ugende ugira abantu imbabazi, ugende uzana abantu mwami bagukurikire. Mu izina ryawe Yesu Kristo, dore ndarambitse ibiganza ku bantu bawe mwami Yesu Kristo, ndabasabiye imbabazi mwami, genda ubabarire umuntu wari we wese, genda umugire imbabazi Uwiteka. Oh haleluya, nta yindi Mana iriho Data. Oh Yesu, wavuze ati ngo nimudodore muzafungurirwa. Uwiteka mwami, ndakwingiza ugende mu mitima y'abantu, ndakwingize Data ubabarire, ubabarire guhera ku mutwe kugera ku maguru, n'ibiganza byabo mwami abikinisha ibiganza byabo Data, ugende ubibabarire. Oh haleluya, ugende ubabarire Data, ubabarire Uwiteka we, ugende ubagire neza. Urakoze Kristo. Sabye mu magambo make, ndiza neza kubabariye, ndiza neza kubagire neza, ndiza neza mwami Yesu Kristo ko ayicunde mu buzima bwabo. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo niwe tubisabye, amena. Yesu abaho umugisha kandi atugirire imbabazi, abagirire imbabazi. Ndabakunda cyane, ntago nshaka rwose ko tuja mu muriro, rushaka kuja mu ijuru. N'abapfuye bapfiriye mu byaha bariko bararira mwene Data. Iyaba Imana yagufungura amaso y'umwuka, Imana ikagutwara ikakwereka ukuntu bariko bararira. Abapfuye bapfiriye mu byaha bariko bararira. Rero mwene Data, ntago ndakwipfuriza ko upfira mu byaha, nanjye ntago nipfuza ko nabura ijuru. Dore nukuri Uwiteka Imana Isiraheli nabahereza ijuru, maze muve mu byaha, kandi n'abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bagume biyeza, kuko turi mu isi yanduye. Tugume twiyeza bene Data. Yesu aradukunda, Yesu arabakunda. Bye bye. Uwiteka Imana nabaha umugisha kandi abahe kwihana.